bwanyuma y'akakiiko kaatiirweho omwebembezi w'ihanga kushobora obuteekyereza n'omu karuuru k'ekibiina ky'omungu Akaruuru ka Ntungamo municipality kagarukirwemu omu bicweka bimwe abatuura hamwe n'ababisimbireho bahakanisamu okushwamu oku. kumanya ngu sheruzi 26 akateera sheruzi inchi hasigara sheruzi 13 okeje shanu batwanjurira sheruzi mushanju kunuzeze zitaratirwe ekitwanjira kimwe munonga seruzi mushanju baze ngutere ese tukuzagaruka kuzitera kubanga kutwantu baramu Akaruuru akarugire nganya kibijyo aho anerebo na rukutura aho rukurara zikabasa kugingana na Akaruuru ko kurugo wabayona kakasa kugingana nezo seruzi mushanju Akaruuru kakarikingi kusinga seruzi mushanju zibazireki ezibashaze mu kugira tutere agenda bareta abantu abaheru ushanga nkazerezemwe kuri station ayitutera Akaruuru umuntu nayo aho bururu okubasa kukira obo mu rukagona haza ito tina kashasho kushanga ngo nibashomba abantu okuruga heru ukashanga ngo nibasharira mwito nkabantu bantunga municipality abantu bagira ngo mu myanya 13 niyo taratire Akaruuru bito etari mushanju ko kwa kakiiko kashaziremu konka tukuzangana nabo batujya ngo tugaruka mu Akaruuru tereseruzo mushanzoka tine kutwagaruka mu seruzo mushanju kandi siyo nekimanya umuseruzi 13 tuzastaratire Akaruuru tino ko umuntu wasanga yamukagarate Akaruuru kandi owanyamisha owanyakibiki warwenchwera warukindo wampamba atagaruka mu Akaruuru kana atarakatiye we tino kutwagaruka mu Akaruuru asezo mushanzoka abantu bakora imisesho tena yendeza ona yo kambe kutaywa ni yakuru namutara yitindika batiwe mujiraza ubu kukadera Akaruuru turakatiwe nabintu nishabakora ibyo Ningu manyobane basagarike Akaruuru izingesho ngejo bakagarika bakabibayizinga decision yabo bakahinduramo. Bamwe abatezi b'Akaruuru nabo bagamba hanjwa mu y'akakiiko k'ebiragiro bya movement. So Akaruuru kashazamu kinekike kubanga seruzo zimwe ziratire Akaruuru kandi n'ekindi hakazamu obuyayi bw'ibyo mu Akaruuru nyonge mutuze wampama Akaruuru kaseru yange tukaragendizirege bakareta abantu kuruga outside na municipality babareta kusitera Akaruuru kitwa nk'abatuze bampama na nebyaro binje zo municipality seruzi kurataratire zoze babaziro bururu bwazo kandi butatire ngeno kabasota kugarukamu burobe kandi babaziro bururu butire butatire mu Karuuru akahwire yo na musingizi no yasingira Akaruuru no burore 14 kinana na mukaga rero Filipo wabiro wa kabiri ono bururu 11 Edward Bendeza yayo bururu 4 hamwe n'abandi abantu mu mayiko katurebe na Eric Kachafu tayo na musingizi mazima umushinja agerezeho gukorera kazoza kimwe n'ikikora bakasharizemu kuko bakasharizemu idedure Akaruuru iyo nakakasinge kuko akore bakagarikiremu kandi abo zakasinga habo babanda ababiri bazakadera baruho bahurire Akaruuru zakadera kandi abo zakatikasinga umuntu wa munyakakiiko ka NRM k'ebiragiro kaheriza abantu nga mu municipality 2021 okuba bagarikiremu Akaruuru amakuru agagasha kwa Samuel Ahumuza omuri Ntungamo. Members.